ole thlir tu le ngai thatu zong zong teng zavain chibai le vek ule joni som pariat sani som ni pangani ya tun tuma chuanin Israel Iran boina kan thlir ho le don ani US President Donald Trump chuan truth social media ti hian asoya Iran van boruak zong zong kan thun huaya kan da to a Iran ram shwai tu te chu in pe mai turin atia Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ya biruk na po kan hria a kan du hun ol samte in kan thong thut the ma se tha em chu kan la du lo ani ati ani o US President Donald Trump hi Canada rama G7 summit sima akal chu juni som parukhana thok khole thut Iran mi puida chu teran khopui chuasan vatlom turin ati ole kan kal tui main online games manga poisa lo theina cricket si lo mel hret vero le tuna hi Dines Kartik se tanggene zaman pon an khel me kani in register khan yi van nei lau chuan cheng za thum mi dong theya ti chuani mi van nei bekini chuanin iPhone 16 Pro Max si I dong thei don bok ani cricket si phone pay Google Pay le bank transfer mangina thunsom theya cricket manga I tho chua isum muang chi kha Google Pay mang hianin ila chuak thei don ani ti chuanin download link hi comment section lama kan pine hunong no kha nang cricket si rong khel vero le Iran nuclear siam na mun Fordo plane le noya chu che thei tur chuan be true spirit fighter hi US so vinaneya chu Trump puya hian chu chet saka chak to le ani Trump puya party Republican mi puite chuan Israel hi an thop bura Iran a sarkar thar apian thuai an du le ani US Democrat Party Senator Bernie Sanders chuan USA dan puya ramdang nena indo na puang turin parliament sawin thutlukna asiam theya Trump hian ama thungot in indo wa puang theilawani anlo ti ve thungani US indo long lian USS ni min spo Vietnam lama zin turpo Middle East lama ko kirle aniya leya trum kherlawa vansanga jet fighter te thlawna tui pe thei thlawna C135 le KC45 somthum lai chu US and Middle East hian atirlu toni in military watch chuan juni som paruk khan an tar lang bok Iran le Israel in dona hian Trump hi atel vengam donem ti hi thuthlukna har sa tak zong ani nge yang Iran hi a in surrender turani juni som pariat sangni som ni panga US President Donald Trump chuan first person kan ti mangin Iran a vole a Iran hi thudel kil nei map lovin a in surrender turani ati burmai Sawisel na Donald Trump chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei omna hi kan hreru khiawa tuna ri chuan kan ti hlum don lova anun na kan la zuang ni masela tuna hian Iran hi thudel kil nei lovin a in surrender turani ati chem lova lula ka tumani in vaukhana in rik rap na propaganda ani in dona chuan propaganda hi man ro tangkai tak ani reng ani Iran hi ram ro pui ani ya chu tiang mai maya vo zam chi chu an ni ozong lo mai Donald Trump vo zam thei po an ni lo Donald Trump thu soya wang hian an zam ei lo Ayatollah Ali Khamenei chuan dol zora zor kan tum lo in biak rem na compromise po kan tum na hek lo Zion fa te laka hian zangai na kan lan tir don reng lo ala ti cher mai Israel Donald Trump an teran khopui mi te an vowa an khopui chu san vek tura an ti mek lain Iran chuan Tel Aviv le haiwa khopuya mi te chu anun na turin an khua chu san turin atur vele thung propaganda war vek ani ye boruak in dona chu ni sari chung an nei ta a boruak mela kem sang kha zanga chuanga la anin ral sai ani ya Israel thil ti theina ringot thian Iran nuclear ral thuam hi achu chhene don lo ti chu thil chiang sa ani ya America thil ti theina roi angai America a in rol donem ti hi zo na ani America indo thlawna jet fighter trial khen F-35 te chuan tuna hi Middle East lampanin kol hok ang mein an thok rina sa ani ole ni min lama kan thupo sa han Turkey ring Donald Trump ti kan lo zep pala Donald Trump tran tu te ril ru ka lo hliama an ril ru ka hliam pal te chunga ngai dam ka dile ti pal chu adam ngai an ti khamo trong kam chal tlai ani Donald Trump tran thin kan kho chaklam u naw America rama omte po Donald Trump an no ho atumani oma an tran tawak lo ani ome Israel Iran hi tun ma ka chuan in thian thatak ram an ni thina Israel ram alo pian hlim khana rap ram tenan dova chuti lain Iran hi chuan Israel ram kha khovel ram pakhata apum mai ba ka in kung kaina le in sum don ton na thatak ane thina
kumsang hazakwa somsari pakhat Iran sarkar Amerika uiteka Islamic Revolution khana rompai tha Iran ramchu Ayatollah Ruhollah Khomeini kai roina in Islamic Republic of Iran arom puanga Israel ramchu khovela tanga nuaibo antumta until tumti puitlin nan Israel do turin Hamas le Hezbollah te hi an thuam chakta ani Israel chuan siruklain Hamas le Hezbollah te hi thlesom ni chunga beya an kai zatha acha saktoa Iran hi amal tariau maya chu hun rem changa mangin Israel ram himna mai po ni lo dam ko chuanan Iran in nuclear ral thuma nei ma in Iran hi chut chia tangai ta thile thi in Israel hian Iran hi abei ta thor mai ani Israel hian Ayatollah Ali Khamenei khonbol upate apil sakta zel mai sia ani hi a upato a kumsom riat paruklaya ni to sia tel hong pa ang mai in amal tangau mai sia indona hian thlawhna dikasiam theyang em ti ngai tu tham atlingta namdang zinga hian tar thi a om ve lo aniang Israel van boruak thua thuma anin vendan le anin vena man ruatte Iran ballistic missile an thul khung chanchin te sarmon te naw han thlaka chakom khop mai post masa anin do chan kan soi to mitam tak chon Israel le USN nuclear ral thua manei to Iran nei veng wangin nge am phallo big anti ani mai the USA le Israeli chon an nuclear bomb te hiram dang rum thainan le khovela tanga nuai bo vek nan man an vo ngai lova Iran chuan voi tam tak khovela tanga USA le Israel nuai bo an tum thu an soi cham chi ya chu wangin nuclear bomb phei chu nei se Israel le USA tan hian a hlau om big ema wangin Iran hian nuclear ral thuma nei ve an rem ti talo ani an ram be na tan Iran ina siam chu kher mak lova nuclear bomb an nei ma nge ya danan tumta ani boruak asang mai po ani to lo al hlu to tunaya Iran hiam phalchin aya tam uranium enrichment asiam chok lui to thriat theichin 60% ve level aya sang ani to intelligence report US le Israel in andon dan chuan Iran hian nuclear bomb siam chuanan hun an du rei don lo chuta enrich uranium an siam kol theiza tur bitup na dil siam po an du to lova Donald Trump chuan theitop chuin indo ngai lova nuclear deal nei puitumin ma ala Iran hian rilu siam felnan ni somruk aya tam hun na peya mase Iran hian lulu la chuatak zela chuan Israel hian hak ngam to lova abeita ani tundin muna chuan Israel hian Iran sipai omna le missile mun puite nuclear mun puite de uliran la beya chuti lain Iran chuan tumbik po nei lovin Israel kho puilam na sa takin an ka ve thungani Israel hi indo thiam tak niya hret larsa an niya an mi du lo to chu kho puya po om se an that ngau thei ti hi history atang po in kan revek ome tichon Iran an beita chu Iran bi poimo zongjong an that re mai don emoti turin ni khatle ka Iran ho tu berdot tute military le scientist ho tu lokapiang chu an that ta mi maya an tha dam po hi article zia thama bonte an ni lawm Israel chon he operation rising lion an nei ma te atang khan Israel le Mossad te chon Iran an drones te lo la lut lok vakin Iran defense an lo ti chia Iran kho pui teran bulloka drone base arukin an lo nei ani Ision operation rising lion an kalpui ma chi in chu ta tang chuan Israel am hoizonga missile launcher Iran in an hun te chu an lo ti cheta chuti live vek chuan Israel special commando te chuan precision guide missile ruka an ken lu te chu Iran anti-aircraft site te beinan an lo manga Israel jet fighter te ron lunan Iranian air defense chu an lo ti chet sak vekani operation rising lion an han nei chi voi khatna Iranian somsari pariat an thinga la liam po za thum chuang an tling nga lani Israel ho vinan tha zinga langsar zol thren khat te chu Iran head of state chu na takin an hliama military chief of staff te commander major general te commander in chief of IRGC commander in chief of IRGC aerospace force te anni hriat theicina Israel hian Iran nuclear scientist ringot po sompali an thatto Iran ho tu pa Ayatollah Khamenei po chu an du phot chuan Israel hian an that theya mase hei hi chu Donald Trump chu na laram ti saklova chu wang chau chu an that talovani Israel hian tundin muna Iran missile launcher mun thuma thena mun khat chu an ti chet sak vek to ani Israel hi an chena tuala Iran lampo an ron chena hleya Donald Trump chuan Israel in Iran ava beina hian a tel velo ti asoya
mase Iranin an ron be let na ero Israel an lo pui thung Israel le US du ber chu Iran hian an mani ron be turin engteka ma nuclear ral thuam nei tir lo ani top mai Trump hian remna le muana chunga Iran hi nuclear ral thuam nei lo tura siama du bera voi tam tak nuclear deal nei puya soma mase Iran hian an ring anti chatlata Israelina be nuyan Iran hian a nuclear deal sai mai turin alo karvereng boka an sign lo chuan rei lo te a Iran chu engma lo mai a changdon ti in tuna indo na hian Iran tan hne na chan ngai na om lo thu alo hrilani Israel hian Iran nuclear siam na mun tak tak ti chatur chuan theina an nei lo ti an thria a chan chu lei hnoi thuk taka ani wangani chumi zu phinder vek thei turom chun chu US bunker booster chawani ya chu GBU 57 ani Israel chun US ne na an puina deal to a tuna hian Trump a in ngai tu America e thu kan buat sai lai hi chuan a thlawhna hriat dalani lo tundin hmuna kan thu hriat theih nung bera chuan US and Israel hi defense lama pui alatum lova mase Trump do theina atlem to hlea Iran mi pui hne na an khopui berteran chu aranga chu san turin thu a petoa hei wangian thil engemaw tak lian tak a thleng don nai ti chu khovel rin dan ani ya kan ngai chang thuap mai ani hi Iran po an zam to hlea Rural Islamic Army din tumin Turkey le Saudi Arabia le Pakistan na som to a Pakistan hian Israel in Iran nuclear bomb manga abeyani chuan nuclear mang vek in Israel chu abei ve tur thu a soi to ani Iran chuan in biak na neya du thu a agent tirin USA le Israel le Arab a alam tang tan he na thu a thlen tir to boka USA chuan Israel lo ven puima se Iran beina tel ve lo turin anin tiam kamna a hreduwa USA chun chu tiang ma in tiam kamna ala soi du lo heti lai hian Al Qaeda chun USA be turin Muslim te alo som ve boka tin Donald Trump JD Vance de Elon Musk su that ngei turin thu an chu abok US pai te chun tuna hian Donald Trump a order chiangai changin Iran be turin anin ring vek to wa indo thona le indo long lian te po Middle East are ready vekin an chop nai to ani tin Iran nuclear site ti chevek theiom chun bunker booster phurte B-52 bomber po tuna hian ready vekin India also na USA hian an hung to ani Israel ho to pan eta yahu chun Iran rorel tu Ayatollah Khamenei chu that mai se engkima fel vek theian ringa trama bit mei ero an laveng ani Iran hian Qatar le Saudi Arabia le Oman te bia in Donald Trump ne na hian ceasefire tura malak pui turin heng ram te hi a som bokani tundin muna chun Iran le Israel hian Donald Trump ne na a khongai na an ngen ve ani bere Vladimir Putin chuan Khamenei bia in peace deal a sign vat lo chuan ama le a sarkar chu pai thlak mai thei din muna an ding mek ti a hril ve bok Iran hi an mal tran riau ani mo engram ma hianin an tran te chiam lo ani ti chuan in hei India theu neu lo tin puzai rem thangna ron zia ka kanan chiar ve lenge mitam tak chun India rama cheng Indian ni si in India ropuina hi an muthadu lo fo thrina mani chena India aya thenom ram da chungnung mi chu hrazok le fingzok emoni na an ngai po ani mai theye ma se khovel in Indian lep lo zia le ropui zi an muwa Mizoram point kan mu ve me kani ral thuam chau hi ate na ani lem lova ni se chon Pakistan hi ram ropui le tuk ani kan ti theyang India ero chu tiang ani lova kongeng kima aro puina chungnung ani free education free meal MGNREGST vel ringot po hi soi tham atling mase kan boruak ina zirri kan ti don nge a zirri lo kan ti zok don ka hrelo ral thuam lama bok lu le angai don ani khatiaram lian deuh le thil ti thei zok ten atom bom le nuclear bom kan tiang chi an nei sup lai le in soi theina takan man lai kan India po in chil thitla du ado in a clear verenga nei venge chu aril ruk thlatani mase anei toram te chon ramdang in an nei velo nan dan neu neu te an siama an mani an nei taboka ramdang in an nei ve kha an rem ti lo bur mayani kan Indira Gandhi hun lai khan voi khat chu te sania smiling Buddha project chu a hlotling hle mase kan prime minister nei to zong a molber chuan lo la le zel tu te poina an dem reng to turmoraji desai lo lang thlat ani khan kan program kha chun zo ma phal ta lova khoven maya za ani a hlau po ti ila kan soi sual lowang Indira le a thil lo ti to te chu ki nok ti in a that lo lam po angai tu lova a thian mol mai ani chu katia India in smiling Buddha project a boi pui lai mek khan Pakistan lampo an mai big lova an scientist chuan vor AQ khan hovin kahuta muna nuclear bomb dei tumin na satakin ma an la ve reng ani
Indira Khan kan India James Bond Ajit Doval Hovin Romi le sa te chu en thlawhna thok turin a tir luta an ni hian thlin taka an hna thokin kahuta Pakistan nuclear site a ngei ti po an fin fia thapa mase Indira Gandhi sarkar kha atlasiya Prime Minister Tharmuraji Desai Khan rote budget thlengin ati niam sakngal veka rote chanchin thlengin Pakistan ne na a hrilh fai ta vek maya ache na kotzola thingpui in pa in Pakistan lama va bia a roten an nuclear sim na mun puyan mu chu thu te thlengin a hrilh fai takel maya ni chumole heti la hian Israel po in Pakistan nuclear site hi bom chiat veka du mase Desai wangle lol hian en kim a kholo zota a Pakistan chu nuclear ral thuam nei rama lo chang ve ta hialani India ro puizia kan soidon kha o aro puizia kan soidon awangin thului kai tho angai sia khatia Pakistan in nuclear ral thuam nei atum tran tir khan an scientist AQ Khan hi Netherlands lama na thokina oma Netherlands atang hian blueprint na ruchua kani Netherlands lamin an hriat nu chuman tura thupe kan chua mase khathi lai khan US isa thiam fuan kompor Central Intelligence Agency CIA te khan Pakistan himdam taka athen theinan an puini in soyani duhni se CIA te hian an hling thei reng he thila wanghin khovelom chung jong chu India tan achimom reng to mai don ani Pakistan hi Moraji Desai wangin kan nuclear project po chu chulsan ani ta a reitak chung chu kan mumin kan mum top mai ani nuclear ral thuam neiram ero an hoi chamwa thung ma se panem takni se ro rang na zet mai USA po lau velo Prime Minister AB Vajpayee kan nei vele ta lau mai le ani hian scientist te song to na chu atakram a thlen theina turin zalen na tluan tlinga peta a an du thalin India in nuclear ral thuam nei theina ma an la don ani hemi chungchang po hi post ran kan siam to thowa wangin thoilu to kan soi to lovanga kan kai toi do wang etia Prime Minister in zalen na apek thu le nuclear ral thuam man boi pui thu hi Defense Minister po in na Shelonia an vahan zep thein an vahan thiam te lul tichuan Dr. APJ Abdul Kalam kai roina nuaya India chuan pokran thalera sipai kem din chopin an han siam chhota ani kha US satellite chuan India in hetiang lamba boipui lo athli thlai renga Pakistan lam en thatu ten en lam arukin an ve reng ani helai pokrana po hian enge motak chu India hian a boipui ni in an hria ma se India hian a bum thufai vek tuma in India hi an puilova kan scientist te ko chuak leo ani hlom kan nuclear ral thuam hi miram thiam na aruk po ani velo mishing le satellite an vil reng chung po in India in khovela barakai ta pokran thaler chu apuak khuta lui mai America po a hoi tamaya ati ngai na shelovin minon rek ta vak ringot mayani India hi a solo kan ti theyang chu a seilu tukdon sia nuclear ram chu du tok ta ila kan pinaka MK1 le MK2 hi en le thuak kang thalaka kan mui India kut suak leo multi barrel rocket launcher pinaka chu ania a version chini kan nei mek MK3 le MK4 po test thei tre panito pinaka MK1 hian 44 second lek chungin musom pani lai maya kap chok manani chu aka thuizong hi 40 km velani rocket pakhat le po hi India poisa in noi somsari man velani India army te hian pinaka hi tuna regiment somni pani nei antum mekani version 2 hi chon km somsari atanga somkwa vel aka pathunga guide lo a om ve a ral thum kezi zani somnga vela phurthei pakhat zelian ral thum kezi zani somnga vela phurthei ani gai thanti chon du a kai roi thei tina ani chu Armenia point India ne na tangin a leitong hiang he pinaka hi athlo chak zong la chu match 4.7 ani hem mai agni vi hi imher ria to bokem pui hem tak mai ani o hi intercontinental ballistic missile ICBM ani ya India Defense le Research Development Organization siamani aming akni hi may fire tina ania khomwal atanga khomwal dangdei vai vuda chantir na turman ro ani ama hi kezi sanga lo ya rit ania nuclear warhead kezi sangkha zanga lo ya rit bok chu dakar khada km sing ni sang ko zali zeta chaka tho puin atum tak avaden fu tir chat thei bok ani tina thlen tui zong chu km sanga atanga sanglet ni in official chuan sanga ti ani Chinese official ta chuan an oilova km sing khat aka phadei ni in an soithung tuna hian akni 6 chu kalpui chho mekania arrange po heya thuide ani don ani kan khiat ve mai tur su India hi missile siam konga hian a duai lo hlea khovela po aberte zinga mi ani Brahmos po hi Russia ni tang duna an siam ni in a hrechiang te chona thadzia le lawm si an hrilh atling eiba hian ral thuam lama alo turu zia kan la soi le ang hundanga
akas NG akas tir brahmos in indo long le carrier thlengin mani kutsok kan hmu thei to a ka very engine hi a hlotlin huna phei chuan aircraft thazok le tunlai zok po ala siam chuak don ani ole ti khan in Israel le Iran boina update chu kan hre thei ta eng pon isela thu thara omani chuan kan ron update le don nia